Bel twirl and wa Chuli ITV YouTube channel for matek botu pilopukowa chani ana draft information ma o ma mien wa sandan Felix Altur yonia chi wa kero en live Altura fo gong Be matuna ya poga foi bene. yine we bila pakaka ituta matek pi timu jemi ma no konya dano la bonyara now information tie ma niang bot yuni otiana nyaka chiel ma ber tie chulo dugu chawa na tien tebe ki lo ma woko an news peti mabe nen chalo condition timaraj kong iniang luak ngo mati on the ground Be omera la dit matuno. Amero kong fu ni mi na it an opportunity gimi it an kare mi be chwalo lok ma pere tek lok ma dio ka ga chuli. Dong lu to la mi ma ke mo ya chen ke din er be ber ki pero a ti la ria de kar ma ya be ti Saudi Arabia ki kar ma ya be ki pero la mi ma ke lo ne keke ke jomo kene gen ko konyo wan mada mi kubuwa wego ita pala chwech dun man me achure jasi tora kujele ko kila tianwa ko berchane don ke Uganda ati ya da dugu na dugu ne teo dugu gi jot kom ko berchane lok matie ye la men wa dugu matie no pongo ko matie mo kwarto an pero mo wawot dak pero mo walok do ka re ma an ber ka pol wen pen ana chako kupe me kwanye en wagi yi Saudi Arabia kirne Uganda karmu o Uganda guma be normally of that me and tebe ani tie wo tie lao ki o mio so geti ka temi ke technique re ko ni tona tie mate tere kon ke juyo ki a coupe ko mara che ma en tie police en tebe airport ki o mara tika polo ka ko mara tika yele ke technique ka twere la mera kon ke timo gyon ma ke luono general check up ke ngeo tiek me obyat tiek me donyo airport ka ini o airport ka gineno kubne peti major kong machalo international airport ki obyat ki magiti kenyi ni kong ketemo tiji kumi ni kwanya ka tuuma megi dakti bon mala mal ki dakti kobe kamo kene komberi chani ki yele mamada akupe gi uncle pa Kevin akupe gi wire Kevin ya kupe gi nyak wona tie ki en wen twingu ma kupe gi nyak wona en wachani Kevin utero maka beach ma dong gen no pe gi ngeo kamati ye ki dong ka gi wunyi ni dong tie dong be unan chalo ma ana wajini ti marachi nan chalo do ta ko ki we man dong opom wa gi lo ka do tinel wa ba be gam ger kum la tien wa ke we po pe ki we a ki be tien gamol yel dak tek ka tie ka ko ki be ritual ki be na mer wo tulu to chuli won la tien ya tie Rwot woro chere ma a ki karum ki yele ma me kwa dien be na ki ka yele side ma me ki tien ana pare apo responsibility be bara chuli mo kene magiti Saudi Arabia ki mo kene magiti gang weri ya da la mianwa ke kon tien ngite karni wati ka temone machalo kaka chuli ni ka pe ko tiyo mer kirir ching pien ribuchia ye a chuli wachi teko mena ye yele ma ko berchane a yele ki Gimara mena da ko sere lok meliel mena putpu no lokene ni ko o ta bwen no mena be na tigi lok ngea chit ma ko berchane dano ma put tigi lok ngea ma tigi table be for matek is there a possibility ni lamegoni romo loge where you meet him and maybe mikato and life nyogo kala police chani romo kat life bene chi pangeo karonti me atamuni ne an pura oro la diet police ko berchane me chiaro kaneno condition na mege ki ka oneno condition na eno dwaka report abine ne ni walogo
eto gen madong te no ya ni la tien ya kana kubir chane pege kar mi lo dong che gwa kar mo kene kal jomaneno in jomaneno actually ITV ko ner confirming ada kit mano condition panya te kere ki dano mano ti ar yar ka che en be nyuru sil panya ni we ya da ka kit yu mo ti dano be te ka wa aturu la tien ya ko eni genu mer ko ngetim kong pe kel gang kong ke nene ni ko no ni chao pien ker kel gang ka ko no char chu ruen nyogo pe bero yot pien gen mage waye ni tu ma kor kum dan mero dakta manugo tim gen mage luone jero check up men ye lok mara mo ta mera when you remember the organ failure donc mero dong dakta exactly information ma ini karo kere donc aneno ni eni tij mu kana da mo poro ye chuli ma gene koni ka result dugu chino be mi na chuli neno kiet kan madan rongo chwalo konji ye ye ene no a ka fo kon di twala at moment ka kon di twala at moment wati ki dana chen dong ti wora churi ma dong ti en te be kuja bat ko bere chan gen wati ka so ne mono romo yu pe mero dakta yu ke to wa ki be na mero ti tu lu to joma dugu gi wa ko bere chan mero kong nung chak raro yot kom ge amero mo ku ta den dong ni gloria dong ko be dong timoro ma dong uchang ga ye digena ye dakta dano do chango so kade ne ano dong dugu ma kom giliet dugu ma kom giliet ma nyurni ngat mo kan ma do dugu wa ko mer ge tim ke ma ge ruone jero che ka we ya da tian wa ko be ma kom ge yo bien ko aye lonyo so condition pa gloria chawa no tika improving dong tian ye ne ma dakta mi ye tian ka no chin ne mi agiti pe ngeo gera dakta ko tin ya gera dak ro mer ne tian ye dong ti ad ya bena en kampala ku ja men na dakta ti dong ka na dakta ko no tian no wati maluk ti lok mano dakta ga ko wa well enunity news mabe matek magani biyo mo ye chuli madwong now madok ene lokom gloria inini tigati gimo ma nin chalo kichak advocating peace you mo ma doctor tech the companies much well done won mano miere gen ko neni like identity family member be aware kenen ka chalman princess ma chalo kevin mano nyak parwot uchere wago ma wajo magang pegingeo ni no ti wago kwani mo ka madwong pengeo kamati ye enu ni penene yabu wiwa machala chuli justice partners for justice petty tima mo ma mier ki kate kere like advocacy nyo some kind of guideline pe jo magi chero kay no ngoti wago umera lok mai lok ni yin pulkara wajin ni lok ma yin loko nyig lok te ye ne ye dong jim ma dong kere da dong wa be nana ni wa kar lok ni pin we ga ya da gi chak be na ni de ni wa ka ge char wa ko ngi ni pe yot pen ko pe ra ta ka de dugu ma ci gwa ko no len ko wa ti ne dong no ko nye bi pe ka be na ye lok ma dong kere ki be na wa mero ne no kit mer wa ta ki lu tian wa ma ko be wa ko ma chalo gloria gini ka gen gi no ne be wa ko ni raja da ki ta gen gi feeling kere ki gen ban go wa gi lu tian a chulu mo kay na ma tingo no ke char wa ko ti ga ne ko gi tuñ mi char well lo nan wa wa be ka lar ka dong wa be ka lar ta wen mo no pu wa ti ka ge o ni ya chulu je mo dong wa nge ye ni nyo tian to e to yin wi to chulu pe ni nyo ki dong kong wi to ma ni lo ko be ra dong wa dong ene mi jo ne wa tian wa ko be da no pe ko ka ro bi ya ni ya piane kachi waberu kaneno ata curative measure my changoni eto watiga wako prevention no mano gengoni chi weko no pegoni no pubu gik miere dano machalo I mean Ilarnek I think ma either Ilarnek o kero mati foreign affairs minister mabena ake gange miere ki involving ki type lo weko weken and scrutinizing enen afo matek jalo chewni ki jalo kar ni resources mi ber live ya chula TV information mo ken ma fuchi walego ni imi ni wa kachi binonge fo ko matek
By a foil, Joe Mobile Canano, that was Alturu, the second Unge and activist, and Unge teach my antimo Timadwong dog theat. Information and then Joe Mong or live stream kick or a rom replaying video, and a foil on matter.